Riku sampun wenten bencana neten sida antep miaran. Wenten lakar punika ngelor kawkang pemangkinipun. Nike ciciren titiang sida rawuh malih paring kana jawi. Ngawit ngembang jiwa budi niku wantah ciciren jagat sampun wihati titiang rawuh ayat nyebar wihati malih agama siwa budene ring tanah Jawa sampun tidak ngembang niki kepoyo wenten kios doaku rete nika bawasan penalikan jagat nika bawasan yen sampun 500 tipan uyati kathahipun dan sida malih iratu pacak namaking titah embangi ya dan sida malaikat Nike pewanengan titiang pajang ngelimbakang malih ajaran siwa budene ring tanah Jawa sang sapo sira dan sida wiyati pancang nulak pemangkin titiang saking sunyana sami pacar saking pengenal pemangkin niratune ngewasa jagat kalau tah sampun kemangkin dek galah punika sang sapo sira dan sida namaken irike ngawit malih pajang megentos maka sinami ke sujati mula Dayon dan sida andok niki sampun wiyati titah kita yang pramogawe duaning ngiratu purun langgana purun langya maring pemangkin leluhur ngiratu sila pajang purun namakin kadi pemangkin nembang doaku elingan saking mangke
wit ning mangkin titiang matur ring singgih iratu yen sampun penalikan jaka panemayu sampun 500 wasa kata nyanyi doaku ilingan duk punika galak doaku lawan sabda ngesti adi duk punika doaku nike wastanin boyo wenten tiwas wantah lawan sabda ngesti aji galintang Allah ring panumayun ni punika kebawasang pewanengan utawi galak sane kalintang alau sane uyakti sida mencanen jagat jawine Bajang manipinin Jawa Duk punika doaku galake yen sampun nepek wiyaki panumaya ide sangyang wena nenten desika ilingan pisan punika tur titiang wit ning mangkin jagat jawi pacang ruk jagat jawi pacang ketipen anduk bencana yen kunil kamu yang titiang pemargi sekadipun uyakti ayat tekengin megah unik ketukade nada sampunipun meseneng-seneng meliang-liang doaku dan mengeraris ring pantaran ning luah utawi ring pantaran ning tukat nyakeng punika wenten raris punika blabaragung sane nipeni doaku kanthi punika elingang pisan punika pemastun titiang Edwardu